direzione a chi di lo parco de Chambrun. Oui. Puis on a parlé un peu du nostro amico Renato Anfoso che è partito il y a quasi un an. Voilà. Là, Isako, j'espère que ça a déjà une an. Bon. Manque tout plein. Hein. Mais manca tout plein, anche che di avere un sughini, ma sono stata un po' cueccia, per la partita perché si è passato vite. La spera bien pas. Rien dit à personne et c'est porte d'une infection basica, africana. E andava bene Renate, c'est-à-dire che era una malattia un po' voilà, d'un pays comme pas d'argent et eux, come si curava pas trop, era tutte lutte a si battere, a andare per tutte, voilà, per difendere il campo. Se pas trop occupate della sua sanità, è vero. Bon, ma ne parlare messaggio di un paese mai positivo. Aí, donc a scienza fatto quanto tempo che lo conosci? Allora, io ancora sono venuta a Nice perché faccio l'origine sul corso militaire e bon, hai cresciuto in Marocco e a Roma e sono venuta a Nice all'intorno dei 20 anni, 22 anni, quindi fa 10 anni e dunque bon, io riscontravo Renata all'intorno degli anni da 2000 di associazione militante contro la fin dell'USDF, un po' d'associazione anarchista gauchista, è vero. E si sono tu giocava di la pesa di l'imbalance un villaggio e fai l'uvier di la pesa e scumaco che l'hai riscontrata e hai trovato che giocava proprio bene di la pesa, fai tutto per rire e poi après come aveva l'idea che si cruzavano voilà, di militanza si sono viste sovente. Voilà. Ce qui veut dire que Renata fait des théâtres. Elle fait des télévisions, elle fait des radios. Ah oui, ben avant de me contrat, parce que je suis pas. Bon, je suis une derrière avait travaillé à Léo, mais je ne suis pas la personne à laquelle on connaît, c'est le Maïben qui le connaît à la fin de la suite. Avant de me contrat et tout à coup, il y a tout plein de cas où on des sauvages, où on des tucs, où on des payons, fillera. Mi disait toujours qu'il y avait un peu la derrière Roda dai Carrossa, c'est-à-dire que l'autre brillava mai. Ma era toujours di ciurma creativa e militante d'esprit, ma tutto è suivi. Come è morta aveva 73 ans, fa quasi 50 ans de militance. Voilà. Est-ce que ouais. Et donc, tu as travaillé un peu sur la musique, un peu la science. Ben oui, c'est-à-dire que bon, già era un baudo che era femministe e dunque di un mondo di sorte, c'est pas tutto il mondo che piglia di frena au serious. Ma Renate, bon, come il y avait tout plein de différences d'âge, era pas d'une relation de séduction, e era d'une relation un peu de pas grand et m'a tout bien encouragé à me lancer quand un hésitant, era a dire n'avait besoin de mai, de frères, che si levano e che pillano la parola. Et donc, bon, già mi poussava a cantar. Et puis, bon, 3 ans avant de partir, avec commencé à travailler sur un spectacle en salade nissarde, enfin salade niçoise. Et l'idée era justement de faire ressortir l'unisarte da uscita habituale. Voilà, spero che abbiamo des canzoni conosciute, perché se qu'on canta in Isarte des canzoni tradizionali, giustamente Sauvaille, tout à coup, Maurice Garavezzi, même Christian Bézier, Henri Pousgu, Fairaco, ou même compositeurs, perché je suis capable de composer, ma aveva un'idea altra. Era di sortire l'unisarte e l'unità da Isarte, c'est che par l'unisarte es alfi, e delle menafor e de raganta mai de monde au Isarte. C'est-à-dire que les canzoni sono conosciute, donc tout le monde les conosce, après oh, ma c'est qu'est-ce qu'elle a lenga? Oh, mais il y a une lenga à Nice. Voilà, les accords qui s'y dévalent. Ecco, spero che avesse ripiato la canzone di John Lennon. Voilà, bon, j'espère qu'elle vient travailler le premier cours sur la canzone Imagine che aveva già, che aveva già riviera Bernardini, une amie che Deo, qu'on ne connaît pas, Gilles Bernardini, che ne connaît pas, aveva fatto per una chorale. Et donc, la ressortie, elle avait travaillé encore parce qu'en fait, elle n'était pas acabada. Et puis, j'espère que dans l'association tra Renate et io, aveva l'humour de Nissart tout au moins, parce que io suis quand même le pays grand rond d'Italia, donc je parle du Lucitan, un peu Maïdarque. Donc, io mi sorti d'expression Nissart che avevo pas. Ma io, come ero un canzoniere d'esprit di Clesan, per la métrique, l'aiutavo. Donc, insieme, aveva fatto.
plein de cas, e ben tant'aia un po' che si è stata cantata per il Menage Blanc, Nissart e la voce di Renate perché giusto avant di morire l'aveva registrata e la sua voce come un po' un John Lennon e mi aveva detto che era John Lennon è rivenuto d'outre-tombe per dire ai piccoli a me si è sbassolette e si combattere encara per la pace e voilà. Ecco, un temps qui fait un po' rire perché votre avesse repiat una canzone en langue étrangère per la mettre en nissart Oui. et il y a d'autres gens qui ont repiat des cançons nissardes per li mettre d'une autre langue. Oui. Mais io pensi a Jimi Hendrix qui a repiat en calant des signes. Ah oui, ah ben oui, ils y restent. C'est la même, Oui, même histoire. bon, ben, Jimi Hendrix, hein, salutations, també, à l'amic. Ouais. Est-ce que ouais. le contraire, bon, c'est Ouais, pas ouais. le contraire qui marche tout. Oui, les deux ils marchent tout plein bien et ben après si siamo più all'esta, après ben io encara che più qui audi encara su parola, è a dire che io mi monta al milieu della Lega perché avevo lavorato di inglese, di spagnolo, di italiano, di francese. Tutta come in Nissart era una galera a no, chi di suonare sulla tavola perché même si è linguiste, il y a besoin di cercare e puis lui monteretra pas di la métrique e avevo lavorato quasi 300 ore. Après, bon, perché parla un po' da quei spettacoli, eu acaba também, era a si dire finale, ma io também seria bem che facesse de causa, perché era tutto un po' in derrière del mondo, c'est-à-dire c'est pas che il mondo si servait a Dio, ma era toujours, voilà, di nicciur, ma pas centrale, e alla fine della sua vita ha scritto una pezza che ha fatto acabata. Era une histoire de deux vieilles, pas comme gag, ma voilà, pensi che ça il sortira un jour, voilà, la donata a una comediana che per le moment fa une enquête morte, ma era à si dire, et voilà, qu'il y a besoin justement des mondes qui font des productions modernes, et les gars doc, enfin, les ganisseurs, comme a fait gag, qui a fait tout plein de cas, et era capable de faire tout à coup. Donc, les chansons, era una galleggiata, voilà, est une arte mineure, comme a dit Jacques Brel. Ma bon, il y a quand même tout plein de travail et voilà, pour est parti déjà avant de travailler encore, donc tu restes un peu, puis Michichi, bon ben, on continue à acabar et puis à eux, je suis capable de faire des soulettes, mais c'est tout un peu, c'est cool l'audi. La preuve est qu'à Castaneda a sorti une chanson sur un clip. Un clip qui est sexy, mais qui se filme à qui? Voilà, non, le clip è stata firmata a Tourette Levens di studio dell'amica Catherine Jean che fa la cameraman e abbiamo venuto a Rai che spalme, ma senza che si sdebana, quando arriva a Rai che aveva d'erba fino a là, si sono detto che è un ménage. Donc si hanno un forum in Sanorte, perché bon, è una storia di tre frères, ma è vero che Renate era più a chi, ma bon, come abbiamo fatto la canzone di Jacques Dutronc, mi plazo lu baudu, de roba cape, o de Bella Riva, o dell'Opera Playa, o de Vesubia. Bon, a quello abbiamo fatto Renate. E poi il y a l'amica Sandra che mi ha detto, mais voglio fare reconquérir sul football, giocare bene, sulla buona stagione, fare il remonto, tutto a co. E ben, donc, hai fatto anche un'altra versione della canzone di Dutronc, ma bene. Voilà. Baudu dello Gym. Baudu dello Gym, belle qualità de cadu e di lo refrain, ben sicuro la forza, union, memoria, bravura, identità, voilà. Donc bon, e è stata tutta in vista a fare rire il mondo. È passata su Facebook, su YouTube, oui. su Twitter, è stati le vidéos dello Gym du Zabjim. Ouais, Zabjim, tout à coup. Même il y a eu des Balotelli che la favira sulla pagina. Ah ben! E on super Mario! Ma infatti spero galleggiare, lui ha imitato e infatti ha fatto una serie, la mascotte Nissarda, una frema che dice, après je suis pas intéressata personnellement, sono un po' giovane per io. Soprattutto che aveva lo vistana rouge et nègre. Donc ben per lo Gym. Ben oui. E sai che ho pensato il club do Gym o li giocare da canzone? Oh, ben, pensi che lui a fatto après un des camarades da fare, a dire che bon, des matchs tout écoutés, même très la main.
Han trobat a control e pensi, e puis après pensi che bon, sempre m'han dit lo mondo meme aquel che dai pagine a Facebook e tutto acco, e che era ben per un sart, l'avevi fait a co, l'avevi fatto a co, che era ben também per la ciurma e também per mettere di frame un po' mai degli stadi, e io la faccio também perché pensi che i giocatori di football sono des esempi per il giusto. Coura si comportent bien, c'est-à-dire coura justement, même si l'arbitre n'est pas honnête, s'il élève, tout d'accord, on veut dire les exemplarités sur le terrain servent d'exemple. Voilà. Tu l'appelles à quoi Hast du d'autres chansons en préparation, Bessaï? Ah ben oui, ben n'ai quasi 40, allora di spettacoli ne faut 20, alla festa da mai ne farai una decina, come il y a Amy Winehouse, après parce que comme tu as dit, Renate era féministe, allora ben, on dira aussi des chansons modernes à des frères. Il y a El Naïm, Gwen Stefani, No Doubt, Barbara. Après il y a, ça ne peut pas, The Eagles, Paolo Conte. Donc, infatti, bon, pour venir les spectacles, les faire apprécier. Mais une anecdote, par exemple, sur une chanson, est-ce que, par exemple, Hotel California vient Hotel Negresco? Benvenuti che studia lo Stato Negresco, ma comme un hommage à Jean Augier, à la belle époque. Donc il y a des cas où, par exemple, Amy Winehouse, mi senti come un pilu senza le scimmie, cura se rabbia di la canzone. O allora di Obado as ben bico ma sembala. Donc è stupendo drôle perché, voilà. Voilà. Enfin, donc pas faire la langue. Voilà, exactement. Oui, et puis faire rire, et puis voilà, et se dire qu'après le monde a l'impression que c'est dur de les y mettre, et comment les chansons les connaissent? Ben infatti audo, e alla fine il y a des mondes qui me disent, alla fine del concerto, mais parli ni sorte infatti. E del mondo che sapevano manco che aveva una lingua perché sproce l'italiano e tutto accordo che pensi Renate che aveva réussite che aveva voilà. Donc à Renate t'as donné de la force per continuare. E per me non so simplement perché c'est dire che il mondo di a des reprises, quand ni sorte bla bla bla, et puis même per le football, c'est che fa ça, il y a tutto del mondo per Rugna per tirare delle fai. E Renate era pas convaincu a mi giudicare, a dire des cas o aveva delle jalousie perché era con più di collettivo che cercava giustamente dei mondi di talenti per fare une montata tutto accordo, perché il y a tout plein de mondi che fanno espressi des pas trop fighes che défendent che si sia la langue per si mettere in avanti ma pas io se coraserà in combat con il sud cocarese se vesi una giovane che canta gli vuol dire monta lei dice alla figlia di Louis Pastorelli che gioca di Giorgina ma ven cura vuole sti fa una canzone per lui même si sente palestra ma vuol dire come giustamente lui também Pastorelli après a des défaites ma è un baudo che ma tu giudice va lì lanciati ou même le cantaire de Couvre-des-Bers, après si c'est un peu des délices, m'a dit mais Vali, il y aura toujours des mondes, des petits tirs et des rien faire, mais ma Vali, il ne faut pas parler d'aquel qui en prova des marestas, parce que c'est pas intéressant, hein, il y a un gut tout plein, il y a un cas tout plein, et voilà, et bon, j'espère à côté também qu'il y a un certain de venir par là pour en parler libre, parce que même si c'est un petit média, je pense que per le moment, je veux dire, qui démarre, pas petit, c'est l'idée, mais je pense que justement, c'est intéressant d'avoir des médias, il y a déjà, mais que nous, Kenya, nous, espoir. Voilà, il n'y a pas de raison de s'y garder la langue à percer. Voilà. Qu'on la diffuse à la langue. Esatto, sì, l'arte, la mangiuca, tutto cola, il paesaggio. Allora ti puoi fare la baguette? Ah, la baguette alors. E non demembra di sostenere Zina sui su canzoni. Allez, ciao, ciao viva! Pantalla minga paradis. E minga paradis. Sembla facile se provas. Minga inferno su tai pens. E sulle te damu lo cielo. E anche lo cielo. Pantalla cadun dai vivent. Este o presente. E ben presente.